kesadaran banget sebuah desa nyaksin di tempat masing-masing sebuah itu kedah nyaketan ke tempat kakak semua warna dina tungtung lisan ijab kabul nada widi nada tungtung kecapsa terkedah ayah anu kepro terkedah ayah anu emprat nah itu urang mos hamdalah dina saleksena kedah lisan ijab kabul satu manusia tajam pengerja sesepuh di beragama kesempatan cilik kota Tasikmalaya Sumanga ini separantosakan nikah ramas bersikap taklif jadi sejaga bodohnya siap dugikan salam pribaros ke istri pertama itu ayam saya naik mas kawina artos 7.120.000 cekan pas saya jam dan carayana yang saya acara itu pokoknya kubul kurang tinggal acara bah waktu saya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله سيد العالمين وخير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا أبغض الحلال عند الله الطلاق آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ujawi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cep Ayi Durian Mauludin Bapak nikahkeun anjeun ka anak teges bapa jenengan Maya Caturis Dayu
kalayan nganggo mas kawin ku artos 7.102.022 rupiah dibayar kontan. Tarima abi nikah kamayan satulis tajuk binti Ade Saipudin kamayan mas kawin artos 7.122.000 dibayar kontan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa rasulih wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amaka bimazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah, kurang sadayana para sami-sami nyaksimu acara prosesi pernikahan lumayan tertib acara sinaran hikmat sakali dari jantan keluarga balagur sarana sakinah mawaddah warahmah saengalna ditapai keturunan sari-sariha anu tiasa